media handles ni nyina no YouTube, Twitter, and Instagram. Me patwada Kasebo no enam so. Name on Facebook no so. Ye streaming live official page no. DL 106.9. And some who do I de eba no. Woko Facebook no so a. Aya no wadedra dem. Ese keji madam a. We be akwadazi puna so. What me ede wadwem po message ene wo comment no. Wo de ato ase amayen. And some who do I de enam no. Die bedi mu akuti bi enne se bunu mantam awe husa mabeto ga achirem se abranti a wonya emfihia aduasam yenu wakwakoto amnamu a mene kasai wonka atiasefo ho emu nsam kaseboyi ye beka ne achirem ibebo awuramu wakaso ane ne mpatem ene no wofimfi matanum sesi amekasai enipa ba kwa hwere ne nkwa foforo nso epepra bebre enam endra da Ramadan eye afa fofida kese a ekoma ye nuanom kramufu agese ho ani gienti akofa nkwanhye we di abaye de mu kiremu baba besomo kasebo no emu ye de kase en bepiem ewo taba COVID-19 mena wakasai abrantie bi nso wakodi nsansa ma ne nyina no ene se awiai wakwakobɔ kro no ama ye kire no ya amono ye nkuno na mom yese gates ahodo a emu bon ewo tama ne nyina no wantim na won hurum ye bekwa kopiem awa so ya ahodo a edrobafo nkabom ku a wonom ehwe eyakwaniabadie ensam so my Ghana mo mecha GPRTU and afin so Ghana Road Transport Coordinating Council omode krata da mabontin so echiremu a efiri neko mo bia entua eye lolofant mu aba no mo bia mo no homoden sei obetua bi ye de ho chiremu baba abesom mo wapani a wono so anekasa edema National Chief Imam Sheikh Aremeya Oshaibu wode atodwa achirem se mampani Akufo-Addo anamo a watuo se anti-gay bill no onfa ne sanhyase no we kire se mampani wo dada Ghanafo na Ghanafo so aye disappointed pa ewo wumu a eno so mu nsam kase boy wo betia ibebo awuramu asante mantanum na honom ena dumasahene ede asakobɔ form so osi dwakese pa ede ama ne mpotam efo wapani a wono so ana oye commander in chief ede emba economic fighters league ne dey ede Ernesto Yeboah wode atodo achirem se ebraso esese wo wa aban mu na se wo bokro no a yemfa ehon so bo no emmo wabusuafo ofiri se ntete yenya edi firifie asemo yi se ya nokre se Ghana yanyentum eno so munsam wo bete ebusuansam ne peka we hu na wiai yede ebesom Ghana fo nyina ese wo premto bere ekase bo a yede efri enkran pompone mantam asansa akrokoti akwa DL wo ha ne nsia akiripo enkono kasebo no yede enam no ye nam wiemu atententen ese konongo odumase TV po na ye body awrankofo dem enkofo kam enkofo asum ene enkofo adwumamu a obehu ane awura empase yesene kasebo nso nkonsuo na emom enho aseda de emu odesa no manamti yemfa ema adwumakuo emienu Pensword Ghana say yen kanchire Ghana fo nyina se eba exquisite collections of souvenirs a yen chen ana papa no ewo ye ma event no ase eye nika ye create eye memories se ne be ya wudwumadie bia wudie no so no eni betima ye nika enu ntise bia wo pe customized pen wo pe keychains marks diaries any note passer but mode say woni Pensword Ghana ebedi empu enimpu bibia betima konkane so amawo wonom ewo eye enkran ha kokomlemle wonom ebe ATTC wonom aso e honom a aya na wa frɛ Pensword Ghana 0244 622 494 Pensword Ghana yema event no ase eye enika sada nso ana time heba mixture edro we nso aba ama FDA fo ajatum enu ntemu a malaria fever ha mo adwo no aya na ba bia onam bia no sifom na bowura drugstore num wokwa wo so per time herbal mixture eboa ema malaria fever asietimitu sada nso anamo a monum enya mode mo lose appetite wardrobe pa enono general body pains every wa pampam ebesi unamrum wardrobe eye time herbal mixture sada nso ana ewei yekita yensem time HH herbal mixture ene ne capsules eno nso etimeboa ema immune system na akofom no nso eset mijana na so ebiem sada nso anamo a ensa wansa nkrosa mampe de sanctuary de bontide na eguni ba bi na woti na woda me paacha oho bebo ho sa so da makura bo mode se wonsa betimi aka bie ye frɛ adrono time HH herbal mixture ene ne capsules sa wo pedodo na etu a aya no afrɛ 0244 417669 ebusuya wonom ene adwumakuo emienu a ena wiai akenkanfo mienu a yede atuduro aboye moto mu na yabo yemfita eduku edia mejeso eye Grand Star Card ya mitenkura
Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy afa ya busua do hwe ba ko entem dedredam na yemfa kasebo no munchiremu emra DL News. Yense kasebo no ase na yemagana fo akwaba bomode se wo behia yen wo Facebook no eso na DL 106.9 na wo wetime de wadwempo no aba ewei ensamo ye de ema no nyina no wadwempo ye beje efiri se sofa ma men sofa empanisi ema wo hene na pakan emu ye hapam yense kasebo no ase a awrehosem ane de ehase yenkonkopie mu wo kura ye fene se emomesobo eno no kuro ba ko a ewo doma akwamu ene ne mpotemu a doma east mense no mu ewo bono mantamu eho anakuro no ewo awrehosem a abetodwa etirim se abranti a mene wo ekasai edin no enya emetodwa na emom ye bekwa homa so akodi nkomo yi ebia edin no nyambeboa amanatimi amba betodwa wonum etirim se kuro no ye fa no momesobo eben doma akwamu ewo doma east mense mu ewo bono mantam no emu a na awrehosem ene se abranti no wanya enfinhia aduasa emienu 32 years ade echen na se womanfo kohwe ya amena na kyeresa brantie wakwakotomu a enam so wato yanom ewo ensedo na awrehusem we se bimpane se de wo kwatan de wo ba atan de ogira ho de eyatentrodo fire officer awo no and we station officer in charge of bush fire ewo doma fire station yera Steven anase yera Samuel ejei waba akoma no so a wadimu enchirimu ebrayen Yera sawoti anka awiai all correct o. Thank you sir. Yera bibia bokode ewa wasetrem ne ba bia wo. Nyamia dom bibia boko ye wa hase be som ye manfo. Yeda wonyankopon asepa sa ena awiai DLFM ye bo wa homem na watimi age eso. Yera boyamane eba ne sen na mote ne sen sa branti a wonya 32 years wakoto amenemu awuo na emunsa mode sum ye mote ne sen. Yo, maybe was pa so na ozi kan no a the mine ko fire station. Na no do ya wo na one field state police commander. Opa ni kese tutu na namo eba ya ko ye. DLFM 106.9. Na so omuni fire station e wo honti do mafo ya na ebu ejuma ekọ. Oba na nante se nyina ni se abranche bi ato amram e wo bonds bo a wo do makom. Ani ti edi na chi ekọ. Ebere kwa ama no ho ehun sampa. Obi da mrenu mampa. Namba no wo yie. Fire for a model ayi ni para na baso na so bra obedu so no e na wale nya media e bi se bi se mu ne wo mo a wo mo ejina wono de mo ka tell ni se nipa no to mu awia dumienu ba ta no na nipa no eto mu enso emna kasipa na do ra no amika ho asemi enti anapa bre mu no obi na nkokuba bi akodi djuma papa bi na antimi anko awura so we kue ni bi obetena patam ho a odi ni djuma alente ba aye sara wanti mi anko afom no odina mi kire bia ye ya okohye no nkochi ni kohye we odina ni kire ho na ho na akoti se abura bi wo fie ho a ampoche tom enti owura ye na dwen se obesi abura mu we na osi mu a wa masuru bi ma akọ ni nananom e wo se bi na asen ni ntemu ere no enti ye wada tere se eye abura anana edafie ho na aponche akotom ana wono nso wokoyi aponche no ana wa mabiem Sabape abura awa go ya ponche no na akopa hawe ya bramen enti yewra wadawo ma sese ano emu no e wo hefa ana abura no so meka se mu aye ne den ba cho wadawo ma eba sa no na na ma omo do makomo no e ka tire se o mbe tue abura no wa se e abura na omo sta no ma o ma connect pipe e dia ma no DLFM 106.9 na artiste no abatro e so kama na mo ma kata so ele ma poti nya konya kotomu no na nam so kuno twa no o mo be tua abura no kwa ana o be se abura no ma na tua na ni mo ya se na be ya obi anya kwa ni su no obi akotomu gem yewra awia yi so na obi sa no amu no so no police for adie ni ma escort ma da ko shemo de se mi kese no ko shemo yo ene yewra Sammy ma ye na sepa na ye ni nso so ebra waje ama ye na oni edi nkomo bibia nso ni a wada ma emeya so nsi nya menhira opa yo yesa da masepa se mabo awura do ma price na so ye da se ye chia obi anso ewo ho abusia wapadi a ye no atwetwe nkomo yi
wɔyɛ fire officer wɔyɛ station officer a wɔno na kyerɛ sɛ ɛba agya hyehyɛ wɔ nwura mu a bush fire no a wɔno ana wɔhwɛ so ɛma dɔma fire station ɛyɛ owura Samuel Ejay ana wɔde saa nkyerɛmu yi aba yi na ɔba Facebook no so anado adwempɔ no so abrɛ yɛn DL 106.9 yɛn toa kaseɛbɔ no ɛso yɛtoa kaseɛbɔ no so a na yɛbɔ ɛde awura mu wɔ fifi mantanum ɛhɔnom na nkra bɛka DL kaseɛbɔ nsa ɛkyerɛ mu a abrantiwa bi a wanya mfie no aduonu wakwa kohyia ne kwafirim kwanwuro ɛwɔ kaso no wɔ fimfini mantam a ɛyɛ sɛ awrɛ ho paa na nkra ne kyerɛ mu a endrada na yɛyɛ nuanom nyina nkramofo wɔnom da kase a akwankyena wɔnom yɛ bosom ba kontamu no na sɛ wɔde ne nyina de ba wieyɛ nanso ɛkɔba ne sam pɛmpɛnso na sɛ munya wie pɛ na da bi ɛka ho bio no sada ne yɛ da kase de ma wɔnom akyɛ sɛ yɛfofi da ne ɛnigia pa ɛkɔ so a ɔman Ghana ne wiase afa na nyina no ɛnya ade na yɛasɛm ketwa kra no bi ne ɛkɔ so endrada na ma emebrin ɛgye wɔnom ani akyɛ sɛ emoto ablanti wa eti so no ɔne ka ekohyia mu akyɛ sɛ sia mekɛsɛ abemu ano wafiri mu ya na afi so nipa from ka ho nso de bebere na prepare mu ɔden a ɛno no asiye ɛwɔ kasoa na ɛyɛ central ɛyɛ east regional MTTD commander ɛyɛ superintendent Hana Ejay wakasa de nsɛm de atudwa so ɛkwan ahodo a ɛfa so mamrante wa na kɔpa ne sɛ enima bi ɛkɔ so saa wɔnom ɛyɛ anigye sɛma no boro so no ɛde ha adwene papa ne senti saa na montu ahodo a eduru pɛmpɛnso a ɛyɛ anigye da kɛsɛ de ma wɔnom no ayɛ ɔmmɔmɔden sɛ mbɛburu no wɔn betumi ato ɔmbo ase sɛ bɛyɛ a nkwanhyia ahodo ɛte saa no entimi enkosi biewu na wakasa na wɔkyerɛ mi so ɛyɛ ade a ɛyɛ billion rider ɔno no ɛhyia ne kwasirim kwanwo ɛwɔ yɛ saa kwantempɔ no so ɛne kasoare ne mpɔtam hɔ no no wakyerɛ mi yɛsi a mekɛsɛ nipa ahodo a wɔnom prepare ne deɛ wɔnom ada kasoa ɛyɛ pɔ ne kanka wɔnom ɛgye ayarehwɛ na wakasa na wɔsa kyerɛ mi so saa bra husɛm wei na asi no ɛyɛ ade a ha adwen yɛ paa ne senti efi ma kwamre no obesre eye nuanom emebuna hodo ma o man Ghana mu no sakobasa ni gye bi da bi sɛ eduru so na se yegye ye ni a yentu yebo ase pa essence yakopɔ yadom wa ma ya na hoden ne yetuma gina ya na so yedi a ene esa hoden na yakopɔ de adom ye no yemfa sabi nyansa ne adwen ka ho ne yemfa mo e no man Ghana no yenyina mfa nkyekere no man Ghana entimi enko nanem essence ene mom na betimi aboa na ne ma etimi akoso de ama ye mo mom se pa se be fa hoden so nkwan ye wei ne de akotutu anamom bi ba akɔfa nkwasirim kwan wo de aba ne de enya de bɛbo akra okasa na osa kyerɛ mu so sesi aye kɛsɛ de a enipa onya ne kwafirim kwan wo sesi amekɛsɛ wawuo no de a portfolio tuma bɛfa mu no de kɔkɔpie mu amukura bia ɛna afi so portfolio asase a wɔnom ɛyɛ hwehwemu de afa san kwanhyia a esi yei endra day ɛho yɛnto awia pɛm to breka sɛbɔ no so ɛwɔ DL 106.9 na yɛbɛgye wo message ni nyinaa ne wadwempɔ no ɛwɔ comment section hɔ no a ɛyɛ DL 106.9 ɛwɔ Facebook yɛbɛsra mu a mo yɛ amanyɔsɛm typical amanyɔsɛm no yɛnya dagye nkenka sansam ne mamokora afiri sɛ yɛnyɛ saa amanyɔsɛm no ɛwɔ ha nana akwasi George wadaroma ya ne otu hufo amayewai ana obuasi kofi buache hɔ no mo aso na bɛyɛ saa amanyɔsɛm no yɛsrɛ wada saa amanyɔsɛm wɔ yɛntimi nkenkan muntimi toa yampia wɔ ha dabi ma yɛntoa kasebɔ no ɛso yɛtoa kasebɔ no ɛso a ma yɛnkɔ tema na mena ukasa yi abrantie bi so ne ho akyere no paa na yɛde video no ɛba beto so ama mo a kyerɛ sɛ ɛnyɛ asam kotoa ne nyina no ɛne sɛ bɛsɛ bosome ɛne kakra nie yɛbɔ mo amaneɛ sɛ romanfoɔ ne adehia wɔnom ɛwɔ tema wɔnom akye abrantie bi a wɔno no sɛ ɛkorɔ no ana wɔno wɔbɔ na ɔno no Nyankopɔn de ne ho afofi wɔbra wɔn kyere no no wɔn esi na boa nkono wɔn amono na mmom wɔn de sofi ne praye na hyɛ ne nsam sɛ gatasia ebubon ewo ka ayetama nyina no wontim enu nti wotim no wonu ankasa hunu se da bibia fa ne so pam nanka yenim se ba bia obi ewu no obi na sada so na dompa akurotwa amansa wi aka no asakra ma wo botra wo nya yemtu nanso emrante e wotama sa kuro no de oboa wo mo ye paane ewo mo hwere ni mu a wo beka se wadi to gbe wo ba Facebook no so anya sam goto akura brante na da so no na enam no pai yaboaboa ho amapremu atoi ana yama ne boni a wogina mu ewo eyetema community 9 eye Kwadwo baako wasa boye nkomo se kasoa enye kasoa we yetema wo masa cha brante afoforo wono so okọ akoro no bo robbery daylight robbery na wobra wo mo ache no no wono so wo mo amono na ba Facebook no so a awurade Nyankopɔn Christ akoya bre ye
me say when you can say obebo kro no enso obeda gi eno no na wo manfo na chem no e watama community 9 ena wie no wo mo amono na busua bra Facebook no be hade me pa cho bra be hade pa when you can say ya froged ankasa we ya tunu suntonto ya tunu totua na wono so wo che no wo mo de praye Sophie ana sha ne nsam sa gata sie mu bon wo kaso nyina no kaso wo manum na wu ensemu na wo mu die ntia chese gata sie mu bon wotama ne nyina no abrante intim na nyansam kotwa abusu abra Kwadwo hu video no oko me hu video na me ankasa me yemu ahye me kakra wo hwe mfifire pa esone krachi a it is anu oden anu oden pa na hwese de nachi aye ne na we de omo ya ni ufiri san ko mo bo ne preko na ya na san ko ma mo ne ye oko ebro ne de o de mrahya nsem na obo obi a Ghana mamra ne nkire yensa da bi na de omo ya ni se de omo ya ni mo mbeboa de omo ya ni se we se na ye se no se empotem ho na ho no mo ho aye fin na ho no mo bon enti abasa akromfo a ya chi wo no mo nyina ka ye mo adwuma bi se mo ya anke fin ne so ate sa ba on say so wuyi ba bia wote gata mu ni si nchan a hwede amrantia na oya no ba bia omudi ni tiasi from asaye butu na no anya asort ni bia ana ne nyina ya de a etia mra kwan bi so nanso no we ne de exercise kura na omo ye no exercise na mo ye no we obefiri no obehu so obeko obesenya hoden foforo okay ma menko ahoma so nam ne Kwadwo ba ko ni nkomo na busua wo ba Facebook no so a abrantia no wo mo che no wo mo amono wo mo anya ne hwe na emom de wo mo ya no ene nkomo bu nu kunu kura na nkaye o bra Facebook no so ba ha de krono mu Pro Max Kwadwo ma hai ya ja ena Kwadwo na brantie de ye hu no video yi mu wo Facebook no so no mo bonu ana sa mo ya ne dan yo so say afimu a na committee 9 ewo DLFM 106.9 ye kete bomu no ye de beto ya hwefo a mo Facebook and ye tiefo a on the radio no ye beto mo nim say tema committee 9 no na je so mo che comfort dia na je so beboa ma the clean city na his excellency na adodan kwa kuko ado promise ya so beboa amhankafu kuni mantemu no aye say wa Africa no na je so beboa ma sa dwumadie no atimi adimu ene ye da sorry ye nipa wadi amia no owura ye fa ni kofi ene ya hwefo mo Facebook hwe no na je say watimi abotohwe aba be pie me fie bi mu a na je say ensema a wo ka no say nanka cylinder ne niema hodro ena nanka owura yi nanka oba be wia na said ye amamra ye wo committee na etie no so mo cho sa dia na je say we no train no mo de ye na je so mo ye na je say warm up ena omo ye no so de be ya Kenya bi betima ba ne mu because of say over 8 hours what the baby gadget achoku ewo committee 9 ene ni mpata mu enti so wo dia na je say bo ne de na je say amafo anso da amfa omonsa anka aka ne sa ba ni nyina mu no se de be ya obetime aye exercise na watima anya ahoden mapa se obetime agia awia kataban so na watimi aboa na wayi gadget ahodo a ewo tema ene mpata mu no eno ena ohu se etwagu e Facebook no so mira entinka wakwa ria cylinder wakwa ria cylinder ene niama hodo ewo fio ohwe opanyin landlord na ene kasa he na de ye bisare se ndi so de wa opanyin wa yemre obema na biani bia na omabo e bi se no na bia ne pa de ene ebebo abata bi so aba akoko no o si be ka se 2 weeks ni ya de se konfo ana ne omobo awra ni tia ne ntare ye ne niama hodo no mu wiawia sa na we no uwe eniema na ekura na me tete tuso ahoda na ekura na dia na je se die nka obetimi aboa na eniema be obetimi e dia tutu free mpase bia cylinder no ene ye ka se ene ne balance ne na so for no obetimi tutu dia free ho ana ebetimi ama ne ho aye hare so obetimi afa no eno ena na ekura na je se cylinder ene niema ahodo no ho na nka oba be wia free ye sa efi ho Kwadwo gina so kakra emame abusuamu a mo wa radio no so no a de ye kan mo pese mo hwe bie no bi abrantie yi ana wo hwe Kwadwo baako ne camera no so na ani da ho nti wo hu abrantie na nim clear me pa cha se wonim no a wo betimi aba Facebook no so bi mpo na obusuani ana bi mpo na wadamfo a ma na mra mehwe bi ana agya so hu se edu awimre no nsi ade o tia na mege me boy bi ana me boy fo ne bi oka ho na Kwadwo ma me musa
gata no woda so wagina ba bia brante ani timu no ana wafiri ho na watimu aduru san how many kilometers no watie je say the over we kan na ya bobo ho de kasebo na aba no na je so tumi so na watimi act gatas ni ye fa anya agro je say no omo asan e de ne ko wadu fure no so akwa hye ase se otie na se na wusika no abrante do so ne kakra ma ne kire mu se ofiboga o safani na face no ni bi edikofi ye bi sa se waware o so ne ready no wo ba na ni nyina mu no woni minim se emebi atwamu na bodani bi a na owo mfantima mu a teneta bi akombede no na wadwa ne ho asi abonten na je se waka ata amafo mo no se migu fantifo ni ma se mi fa no mabo enti se ko bata dia na je se mfantifo no mo ho no na wo sententem na no omuti ko pa biade bi mani di omuti ko pa atare bi mani hye enti na o ka so fi boga ano e fafani no uti se na afa se ni ngwa se bi fa e de du ba bi odi gu ye ni mo e mantifi do na mo na nye honum na onu ofie eti gata ne de sabe no ka se ya kase bo gusu e ko su de ogusu etima because mo man 8 hours ya ogusu what you say e koma ye fa na kom de e bia di owura ni ye papa ya enya agro ya hu se emfifre o se ye nsuo na nam ne ho a etene wa manim wona wogina ne nchen fa onsa pre na beti na busanse kofi de nam wa beti no ye nsuo ana se emfifre ana mo hyade hwe nsuo go no ho pa cho de nsuo pa de enye nsuo ena obi ahwe gu no sanse nsuo kwa kofi pe bi anoma ho ayediama no na kese ye bi pa u se enyama amepa awie no ato kofi wi mu no se kofi tupu pa bia utie yankobobo ne dia se wi se kofi otupu anata na kofi ye serious allegation bi eno na nso e ma me so no me toche omo accuse kofi no kofi se atopa no obepa na we wi ade de o so onfa bibia ni nyina ne se kofi pese o che se o wi osi ho na o chia e na oye o se obi aso ye so hwe abrante bi na no ho e no mo suspect no eti kofi se onfa bibia na mom akwa se wo baba bedi sensenia ana dom se ho no so dos eche no eti kofi be den o se kofi ejitu na okoto tu nyema bi on pese oye ba kofi se ye ka se wi ade pa ade o wi ade na ensuri nyina mu no atopa na obefa ntu bo ye ni kofi voice na obetuma se kofi etri making sa serious allegation no e ma me so meto aso ebisa accusers no ana se landlord no se so ezema kofi kan ni no yi wa no sen enti ni nyina mu no ofisi wa ba beto ni pabone fo nsem e na ne ni pabone fo ama ne ho kire no na wo de pram ne ho ne de a na eye Okogyeabour bari ma eye fifi pa e na efi kwabrane Kwadwo me na se na sene osikane no ene ohia ni kopie mu wo bonsam de mu a wo ka se nti Lazarus nti wo mfa wo nsatea monsuo nyu mesim ta kire maso no se kofi pensuo anu Makwadwo ma ne kakra wate ne nipa so nipa Bro, mira, na ne sa pepe. Me da se ebusu ayama ne boni Kwadwo baako e de amane boyi every time community 9 ana Kwadwo ohun de da so no okọ ma hwemfoni ni video ni saa na media nka madwunu no mesre se ohun so omudi ne ye adwumaden aboa magana emu atumi atekama ni ka edu pempensuo bi na se betumo be ye atumi ye adwuma ne ye ntini ko mma nsuo nom se ye aduane kro de mma ne bi ne wondi se be ya obetumi abo adwumaden that's right because de bi kra akoto afiase nipa ne yama na aduane di na Kwadwo okon ma yemfree tema community 9 okay breaking news bi atweliti na yemfa nso yetiefuo okay na ebusia breaking news no ya the pictures DLFM de sabudi ya na modi asem ni gina no ene se Kwadwo so baka ya MC ya na wo Krachi East ana him kro ne dambai ewo oti region Honorable Bernard Abokuja Mensa bet say na watwi mienu ne na beto dwa se papa no wawu yeah okay mekai pa wawu mekai na ebusia bra Facebook no so papa ni wuachi no won se wa ya ban Krachi pani wosi mampani ekufu ado anem yeah enunti anya hwekura no documents bi ewo ne office ni ade a wawwe esese ye hwehwemu ada meboa sanete wa manfo ne ade hye wo dambai da so de ya papa no office nko adeja damu eye breaking news ma menko na yenko ahomaso nkodi enkomomra sese a DLFM breaking news.
ebusu ma yemo akwaba na enkomo no mayi animu kakra we breaking news Kofi afi ma me pictures ni bi ye pesa wo din ka ba ha pictures na ansa ne de mu nchiremu aba wo yiwa Kwadwo hwe Facebook no so but oma be pa na nipa temu yi me pa cho enkonwa ne edan na huhuru no enye edan dada ana enye enkonwa dada wo eye enkonwa na MC a woti abaanwa so e wo Curating East Honorable Bernard Abokuja Mensa na wote so ye adwuma last week ya no wuye na ade a kire ya offices ne dɔɔso wono nko a ne de ejato office ho no mu a ayehuhu ewo ho Kwadwo o de jama ye wo hwemfoni se de nkonwa ne nneema ahodo a se we de enkrata ba akokora ne ho ebetimi afa bibia hye kora hwe se de mfoni egugu eye Facebook ya se nneema ahodo e wodan mu de ni nyina eja se ni nyina ara ho ma we mu de na nipa no wawu awie wanya awie yesesa mpanifo tena se hwehwemu kakra efa ne dwumedi obedi ye na si a ko ba se edan ye eja to ma mu nneema nyina ahye se no ne ye kan kwesi se anti na meka se ayehuhu na yama ne body ni wogina so okay me moni di ansa na emom Kwadwo se de ade na ye hu wo ho no se MC ye timi awu na wotwekra mai omanfo no suspect fa wo place e bia na bibi odan ewom na nye MC ya na o kasa eso owu ye last the original platform so ka hwe ya ana won se na osimampani ekufu ado anam ti anya hwe kura no enkrata kakra wo ne nsem na de ba ko atwetwe dambaifo aso ne se eba ne se na offices ne dɔɔso MC yi nko ade ne dato omunyi na ayehuhu Are you? DLFM 106.9. Are you? enti Kwadwo okon ayehuhu e wodambaye o wutie ye papa DL nwum we na che se ayehuhu yesie no ho nsem no waka kire ye no ma menko ahoma so Yamani body ya wosi DLFM anamu eye Kingsley Mamore e ma ne frɛ no Nana Ken Nana ma hai Jesu minia Nana wapo mbako de Nana adum enkan fonso oh awurade adom na de etete ne se ayehuhu e wodambai Damai die ayehuhu sadia mudi enjumu de fasie na we the whole Ghana DLFM when I'm here because video mobility funding fee. Now mobility ya na after na dama and California HP. Na and then in our super and ya papa Danada Bokuja Okogyeabour simply so that I can get education. All man and minimum. What is she? Somebody they are teaching most of the at na ena no abisia 40 about the teachers and yankupo eduma nke kueda da ye ni 70th of April and the 1 week celebration on observe e wadamai community one owo ono ankasa ne residency entre so me can say the party ni abaya mu mpanyifo na abusiafo e di nyama de tutu akwai mu say be ya na me yaduma Wednesday no ometini aye then I observe the 1 week celebration na we enande anapayi fiada ye na wo tpepepe ye ndan konko sorry a Nhyiraba betu janu se enra enyumbe beye nondu honomo ediko ena good Samaritan bi etwamo ni obetu na nyanko hwe aye dama municipal assembly no se eja enedare efri enkancha na se edanshoro no into the intentama kokopimo ewo Ghana National Fire Service first year ebo mama ne say jebi sorry ewo dama district assembly minia answer na fire for baba bedroom na this year ya kan no answer munyi ama ni office nkuwa na ejato mu a yenu mu kasa ndai anapai dia na say ye
yes and pin office pin umpono enya dia omatine ye every year office hono na and then brana yekupi mo fa yeni Mr. Steven Agoto ono assistant divisional office 1 AD1 etuchim komo ni municipal fire command ene no chuchim komo anka yan say anyibia obodru ya no wo mu ni die mu no obo suspect say obi enacha eja atumu ana say electrical fault na fire command echi mu abadi a omugina mpempen so ide obese Ghana fo nyina ni central force enke be ye mo na watch baako na omo enfa ye omo sisemu enhwe say general office no mo no say e ba ne sen anansa amba ne sen me fa mo no ode betu anim na me nia obetu mo e wa assembly na oni say ye nya regional capital no e ba na benchi wa na damba ye nhwe da ni office sa ente regional coordinating council no e na ababe occupy the assembly offices no na na move assemble no call den ba kwa kane world vision for agapade and the world vision for no omutumi no be enfiedu kono na ma handle sa office no de ma assemble and the coordinating council ababe occupy the municipal assembly no and you move district assembly no so call na we be free municipal finance office MFO office. Now they are called regional municipal coordinating director in the office. Now they are district chief executive's office. And then a tarafeta and after together with other offices. Now you could do of an you will say this office I shall finish in no and I had an asijurbe in Yama Bako, Yinti and Frimu. Now where and about the you said the Moody kind editor Jan say. About say and will be a woo and then again now watching and enjoying and a Jacopoto office no. Now maybe Kagana after said that she famous San and Kaibia, Yabenya Gidio or Yabain Bofona and Cobasaja when you went to Beba with the Ankabeti assure your listeners and call between our assemble now. I buy no much CCTV cameras with the breed. And you went everything at the ABS, electrical for no being a bone, not Jimupon Wakofa, a Jatu media. And with the help of the CCTV camera, and I was somebody and everything I saw and thinking for maybe said the fire force train was a young woman I watch back on. Or with the establishment of the fire course in the Babons in everything international. And the meaning of the Nya asababeto e go Krati East municipal assembly and then anapa the man we do it here for you. Ken Mame Musa ebusia oba yen Facebook no so a DL106.9 na dan no se ne esitie no minnimu ada Ken Mame Musa wo se de dan no esitie apapai no me pacha na uncompleted building and na say jano na raise it down into ashes sa yeah then na district executive akoko na ja akoko na eden apai mu and na uncompleted building mu enya sa na chi jano am then am buy me 5 full lit apartment world vision for LC Omuye no ma hande dia ma municipal assembly. And Tibrana yenya regional capital no and assembly no move call world vision for office honomo and coordinating council no so occupy assembly no. Nti there fully built by world vision and ejato misa. Nti ejano and pipe wall no sa. Ken mo konswadi akire wo hu na se fire mpanimfo se moma wonom na wotwe na wonom emfa findings ne meto abonten se bia ye be suspect arsonist obi a ye sheda soma no se bia wo sheda won fa jankotum ana se bia electrical fault no se bi etwonwro ya mpanisi ye ntime mpam ho danta koso abutu ho eto benkum to nifa se ebeye huhuhu se enye huhuhu ye won kran wo ma ye backpacks nso a ye beje ne ye dia matiefo that's so yeah. Nanakin Kingsley Mamori what the Amanboy Efredam by Krachi East Ewo Woti Mantamona Ebusiaba Facebook no so a
said the dynasty no enya takwame if they say there is no way a Ghana politician woman atakwame say one tina munya dwuma Kwadwo beden wo betina mu oh ensi DCE office enti wotimi say ejane hyecha yansa na odumjafo ne yadan eba ho me kura me hwese de na edan mu aye na me kura me tiri mu na me bisa say now that we na yon completed building na because say the aye no wotu za papa pa o na paint ni ade ya motigu hu nyina nso ejana tafre ni nyina na on ken say ade ba ko aye no wan say MCE office ni shemfinfin na eno nso nko a say the all kase CCTV cameras ahodo wo ho no ye bom pa ye say omomfa hwehwemu no mede di because say edan ye hyefinfin no say electrical fault na ko ba ye de a na che say mu owerem kakra na omo say na ye di na awotwe na na papa ne wo ye na awotwe pepepe ni eni na nrada ne office ahye nra na Kwadwo wonim on say ye wo legal term bi a ye kan say lawley proxy kwai okay every say wo ana bi a wo ye lawyer na say bi a wo de wasma kwadan court na bi a wo hwe na say de asenie ni se kono o suspect say enkonkosi aga na wa file am court ne say mini interest wo mu biem okay se mu bio ye friend lawley proxy kwai all right na assembly ba Ghana hanomo a de enti a lawyer no ene the complainant no file a lawley proxy kwai na say it got to a point na ya CCTV footage kura no ye intimi fanya evidence yes enti I say reporter na ka say fire for the no kura be yadwuma nko adia sure and here is the case Chrome everything is possible ontimase oh metiase habibia to misikuro yim emra na ye the scope of government no you see the only thing a government cannot do is changing a man into a woman and vice versa but no African politician obetimi a change oba to bema to oba bibia obetimi aye Kwadwo ento aso ye toa kasebo no so na ye kwa kopie mu awo eye GPRTU for aso ye na afen so Ghana Road Transport Coordinating Council ye twa mutia e kan say GRTCC na mo de nkrata tenten e de ababon tene so ye nkan na Ghana fo nyina entimo ensem na de mo kan nyina ne say na nse mo na mo tete pa o my Ghana muso o matete say ekuo bi asori a wono mo ne kire wa acheso mo nso no o mo ye transport union ni ebi na sa ekuo na bi ada o mo so transport union a concerned drivers association of Ghana and afin so ko ba ko a wono so edia eda wono so a won bo mo mra ne pa wa my Ghana mu a wono mo kire se wono mo tra se adwene ho asa ban abɔ ne ho maden de ahyensade aboyi onya de obetumu na afin so fu wa no de aban atumi ato ne bom ne senti enya de obetumi atena asro ma hwɛ han ma ma na yetimo no aban no ato fangu bomu na afin so adrabafo ne de wonom de enya de obetumi atu ahyentede abomu de ama wonom eno na GPRTU for and afin so GRTCC for den krata de ababonte so se sanhye ya hodo a eku ahodo wonom asore se o man kasa fa o man Ghana mrade ahye wonom man kasa nsemu no makwakoto ahyentede abomu wo ye ohamu nchichemu aduo no and afin so edi asamete 20% and afin 30% mu wo man Ghana ma wonom ahye so yakopɔ ye aduma oforiso busumi ne da to so dumiensa ana sa ahyensede abo a omatumu no ebehye se dwuma wo man mu no mcheme se dabi o man ayetemo no enhye na de ye o man Ghana ne sente no asoye ohwe o man Ghana kwani abadie ensensem so mekire transport ministry no enya ade a wonom abo maden ede nkrata de babonten akire mu a se o man yes mo de hye foforo de aba mekire lolo fe no matum ne sente no wonom ene ho kwan se wonom betimi ato ahyensede abo emu ntini sente Ghana fo nyina wo bete potem bia wo a wo bete so ze ya kasai adraba fo nka bonko ede se shaba bonte se ya no mato ahyensade bo mu no mamo nyintumu kura nya de anokura ba kokura wo mu ni senti yambo san semne nyina entungu ba pie mu Facebook no hono a enkrata asama fa ho a press release GPRTU na afisu GRTCC fo de ba bonte no ya de ba Facebook ani nyina da hono a wo so betimi akeka bi na waka bi ede ye nachi ewa na ye chechire mu nyina de ama we na wone ma chire mu a omo gwasoa ene asoya ehwe oman Ghana enkutahudie eso mechire transport ministry no omo kwakwehia wonom ewa na no wukwade twa mu no omadi nkomo SCC apona mo hwe ase ekwa bi ombehwa so abisade ahodo adrabafo no ede akwakoto wonom animu no
won betimi ede ho enchechiremu di aba na nso adrabafo no omo etimi enyamo eye aketuantumu na nso ko samba mpanso ya empanifo mo ho moden emfa engine tumu so wo matena san hyehye de eye ahyentede bo ebo ne de aba no nya de a ehu hia se Ghana ni ba betumi afro hyen anasa ka na wakwa akwatua ebuo bia de ma eye ohyenkani se wono matum ni senti Ghana fo nyina yemmo sansensem ni we ni nyina no entu emfangu baabi wakase na wasa chemze se ye kese wonom ege eye regional administrations ena so eye metropolitan ena municipal ena so district assemblies ni nyina wonom eguso ene wo mo edisa woso na so eye station welfare committees ni nyina no wonom ene wo mo guso edisa woso se enkrata wo do mo de ba bontre no wonom mo ho modin se obetimi ni sanse se wo nyina no ede dwuma se be ya obi nkwahya ne ho so na nkwankofa ono ankasa nkofa eye lolofa fufuru bi emfa mato Ghana for etiri so wonom entuatua se sikete sa no na kopia wo wini ba ana afi so eye oboase a enkra beto dwa se wonom ankasa so mo ho so a womo de eye lolofa aketuantum fufuru de ba montene so a sanse se ne nyina na nya de transport ministry no age atumti Ghana for nyina enya de a omo betini atua sa atoro no ntise ukofo ka na koba se driver na ehya wo se lolofa fufuru ba bonten a se sikete sa no mentua na wonom ambo moden ede nkratai ede baaye no ye otwatwefo penin ede ma GPRTU afi so TUC wo my Ghana mu no openi ne sasha krata na se ya Mr Godfred eye ebube ono na ne sasha krata yase afi so kopie mu Ghana Road Transport Coordinating Council nso a openi aye twatwefo de ma wonom eye Emmanuel eye Mr Emmanuel ohene yeboa wono no mkabo ma wode krata we nyina ede ba montene so yentu awia pram to breka se bono esoi ye fra no agemensam na wiai ensam no eho trotro se konkonta dan kurumankwa mo nyansam kotoa na me wofa se mamon Belinda an wose he boni wo krom ha o na wofa kro na wo kan ho asam no minim ho ehwa na me fa kwam krom yo ya dase an ono zo de abayi ana nyakwa abena adepa anim wose in fact aye huhu na ye boy no ama wa fili kasebo no papa enu ntinya kwa bro no ma yada se ana wase something fishy ai sa na kwa yo sa na ya kwa ye ana ebandi ana wase Ghana ana Junior Valley ana wase location Tama Community 10 okay yada as much as hono so take kasebo no ana Frankisego wase well done Ghana is dirty pa nunti mama kwa nenya dwuma mama nte gata no mu pa ana afroda mpofo wase hey Ghana kasebo no mo de pa ana Kofi Parliament ana ono so ayamanyo se mintimi nkan Isaac Asian wase DL news wase wo tie live every time a community 17 ewo lashibi yada asepa ana yayira asari wase hey DL news wo fa papa mo also me wo fa se papa ne bi yento akasebo no eso a wo pani a wono ne kasa ede ma national chief imam yewura Sheikh Armeya Shaibu wo den sama to da akirem sama pani akufu ado wo to anamo bi a ansa wa magana fo nyina ne wo mo ho wa magana fo nyina ya disappointed pa se ye de to me no ema pani na yewura Sheikh Armeya Shaibu kasa no kirem se efiti bra mra se badwafo tena se a wono mo passe anti-gay bill a nanka hu behia se mampani akufu ado de nsa ehya ase no mampani akufu ado ahyeda ana time bia no wo ye play tactics so hu ase ayi delay tactics sa mampani mpeso ado de nsa ebehya ase na no a wo bra yewura Sheikh Armeya Shaibu wone nsam trofo di nkomo na wa kirem se sa mra no eyade agana fo nyina ni da so enfa wo se wo ye MPP na NDC ni obi ani da so adunti mampani ade bako beka kire no se nyakuku oduro na fa wo sa sha se efiri se mra se badwafo na wo mokọ passe sa mra no wo mugina Ghana fo nyina enem adunti se mampani wan fa wo sa nsha se a na akwati sese bio Ghana fo tumi ana mampani wutieti aso eba na sanso a na ma Ghana fo no aya disappointed adunti wakati mampani akufu ado se ade bia no a esi de kwai edunti no wonti me fa nsa ehye sa mra na se no eja de obetimi aboa na se ko ba na sa no a Ghana fo mampani no ada yen pa wabra yewura Sheikh Armeya Shaibu okasa ne munsam nie. I would want to call on the president
to remain focused, to be courageous, and append his signature in order to give accent to the bill to become law in our country. He has the only opportunity this year to be able to do that. If he failed to do so, he would have disappointed the whole of the nation because 275 parliamentarians have all given their approval to the anti-gay bill, which we all hope that it will be signed into law. And these 275 parliamentarians enti eni ayeti ye eye Sheikh Aremeya Ushaibu wono an wakasa ede Emma National Chief Imam na wode ne kasa ye bawie na wo kirem se ade ba ko aye ne den se sei NPP amani ko no opani a wotu frank ade ama wonom eye mampani abedi e kire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia enu a wono ankasa wagina simpie ni apaso aka ni pen se wono Dr. Mahmoud Baumia no enya de se ge no wososo ana afenso no kane mampani John Dramani Mahama wono so tu frank ade ama NDC no wono so aka sisu dia se gay and lesbians no wono so wonsoso enu nti wo kirem se political house imi enu yira aja tum se ade no wo mo empene so a adenti ana mampani Akufo-Addo won ko waje presidency waboso na de Ghana fo kan won pesa wo de baye adwuma and also emunsam enie. Heartwarming to hear that the two presidential candidates of the two contesting parties have all declared a position, personal position, and that of their faith, regarding the LGBT issue or the anti-LGBTQ bill. More needs to be done. Currently, in my view, the presidency on one side and the parliament on the other side, and indeed the whole of the nation on the other side, the presidency is in clash. Whole of the nation is concerning this particular subject. Why am I saying so? Because 275 parliamentarians have accented and have given their approval to the anti-LGBT bill. It is supposed to be transmitted to the table of the president so that he will also accent to it by signing the bill into law. But now it appears to me technicalities of law are being used now to derail or to delay the process. I am worried because I have been told that if the president fails to give his accent up to the end of the life of the tenure of the current parliament, what it means is that all the effort that have been made will become futile and worthless, and the whole process will have to be started again. That is what gives me some sense of trepidation and anxiety, worry and concern. Enia yeti ye eye opania wono anu okasa ede Emma National Chief Imam nedi ede Sheikh Aremeya Ushaibu ana wo chire se mampani se wo de Ghana fo nsa ehye boase ebo ne sa dwe a Ghana fo bedi hwamo papa ewo mu firi se 2016 Ghana fo nya kukoduro wo mu se mampani dia okukodu nanso emrake toa we da wanim na mampani ahyeda no osadoa wo sakpalugo efa ho mpese obesan ne a wo kire se ehadwen pa enti abusua pramto be ka se boy kenkan ade amawom ade free DL106.9 apakan atenase latest from the world of sports yemfa emro DL News. Right, Tebusia in Neri and Samo Bibiala ha and Mobibiala Kwabam from DL 106.9 FM Casafidio so and if you are there we are from Tobreka Sebo Sumredo. So good evening, Sama. I was I no latest any exclusives no Yadini Nhyiraba down now unia call and in nearby our good evening some pina de Kitaya Yadiba Ghana good evening somewhere and of course some phone close to the account Yadi Ebro Mia Medin some Nebrono Edia Mejesono Aya yes one of the share Apakan GH the Blazer King in 10 times so Busiansi family and Semana say and from the enchas here and from Fie we are na Yakowie Ewa Manone na Ebusia made betu and him downwada se ukopiem our my friend Morocco a wana futsal AFCON 2024 no course ye ka futsal ye boy ye bono ewo demo na Ghana ye qualify ekopiem endra na ye boy en first game ye ni o my friend Zambia and the boy ni game no kwawie no na Zambia futsal team no o match o my Ghana futsal team no abon ye ka poli enuma ya timu mienu nti ye first game no ye tumi elusu aka ye 2 games group A o ye ni Morocco bebo na ye ni Angola abo ni aye de se ye pese ye qualify de sa 2 games na ye ni Morocco ni Angola bebo no se ye tumi wini a me de won sam ade ato anim na ukopiem boboko a ye friend West Ham United akache England a ho na Ghana ye midfielder ye friend Mohamed Kudus osina kan na
na manager ede ma West Ham United boboko no eye owura your friend David Moyes wakasa or since Abrantia your friend Mohamed Kudus ebu na ketemfi Ayas ebe piem West Ham United boboko no wababa important figure ede amaboboko a your friend West Ham ne money ba order na di no wosu ye pa enti Mohamed Kudus nde wababa important figure ede amaboboko a your friend West Ham United winning sama David Moyes West Ham manager ede atudwa medema Asamoah Bebijejan former captain ede ma Blasters of Ghana na Asamoah Jan enemy ne all-time Blasters 11 na ochema emrantie we na since ono nanifia Blasters na wabobi no ubi so no Asamoah Jan omoye ne best all-time 11 na according to Asamoah Jan no osi goalkeeper no obefa Richard Olele Kingston over defense onso a obefa John Pinstall na wafa Hans Edusape John Mensah beba obi na Sammy Kufuor of Bayern Munich fame obefa no ewo defense o ko midfield wa o si ni two midfielders no obefa Mike Essien na wafa Steven Appiah o ko left side wa o di Sule Ali Muntali ebesho na o ko right side onso a o di Yao Preko ebesho na o di Abedi Ayew Pele leading the lines no according to Asamoah Jan no winning the all-time best 11 Edema Blasters no na yebisansa Asamoah Jan Blasters na o boy no yembisa o player ben na woni ni si akan a opepa a obeka se oye wo all-time best teammate o Blasters na o si we on kasambe Kwadwo Asamoah o si Kwadwo Asamoah no waye nyama pi e de ama no Blasters no ye ni roommate ni ade na ubisa ne se ni all-time teammate o Blasters ne wan a obeka se ya branti ye friend Kwadwo Asamoah we ni nsem Asamoah Jan e de atudwa ye de ama o dwumadi ne so Ghana Premier League no match day 25 menoka say matches ni nyina abawie endra na ebawie yem breaking it down na hu match day 25 no results ay tutodwa say NT dano ukwada no 8 games eba so na ukwada games no results no say NT Media Sporting Club etnafie omo hyemienu Heart of Oak entumi ante sanso na Heart of Lions etnafie hyemienu a Accra Lions entumi ante sanso na Real Tamale United omo hyeba ko Nations FC entumi ante na babia ni Ghost Stars hyemiensa ema Kerala United etimumienu sanso na Legon Cities etnafie ene Samates ekotie obi ahye ne yonko ekaba ko bako na Bofo Kwata no hyeba ko a Aduana Stars entumi ante Brekum Chelsea hyemiensa Dinsesi etimumienu na Great Olympics hyeba ko ema Bechem United enso hyeba ko endra babaya no game ba kwa no bia eni woso no Kumasi Asante Kotoko ene Ensuatreman FC game ni kwa wie no na once again Kotoko aselusu sa game na Ensuatreman ekwache Kotoko bom ekame no emo mu timu ba ko Shadrack Ado ene shego ne de ma Kotoko ena Manaf Oma tikan bakon edema boboku a ye friend Ensuatreman ena Mohamed Abdulrahman enso 90+3 no onya winning goal no edema boboku a ye friend Ensuatreman league table no say NT Samates Erican 46 points Nations etosumie no omo 43 Aduana tosumiensa omo 39 Brekum Chelsea 9 omo 38 Ensuatreman etosu enuma omo 37 ohwehwe Kotoko obehunu 10th position or 33 points ena House of Oak no etosu duba kwa or 32 okwase wa teams o man hwe ni ombetumi akọ relegation no DSC omo tosu 16 position 28 points Heart of Lions 17 25 ena RTU etwatwa omo da 18 position omo 25 points onsam no top scorers no Asamoah Boate na free Nations FC or 10 goals ena Brantia your friend Steven Amankura ono nso ewo Brekum Chelsea ono nso 10 goals ye de wonsam edit to anim na ndey uremu a ende match day 25 no enyina bawie start ne say na tie ye born 9 games ye nya 7 wins and 2 draws APM ye nya total of 23 goals out of 23 goals no emu 15 and home goals and away goals no makumako 8 ye don some area to anim ye MPM amano ni tew ne yemfa nsem ne NCDA UEFA Europa League
quarter finals first leg no Endra games no echo so na first leg of quarter finals Europa League no result no say na tie AC Milan etna fie AS Roma kwahye kaba ko antimi ante na Liverpool enso etna fie Emandra Atlanta ekwache ne bon e kapol polimiensa wantumi ante Bayer 04 Leverkusen the inform team no Zabi Alonso ene ne mranten sa ye omade ani biem omochi Kudus team West Ham ebo meka mienu a omantumi ante na Benfica etna fie ehye mienu ema boboku a ye friend Olympic Marseille eti kanu baako sanso na UEFA Conference League no quarter finals no first leg result epiepie mu no say NT Victoria Prison etna fie omanhye bi sanso na Fiorentina anhye bi 0-0 NPM mu na Olympiacos omo Greece no omo tena fie hyemiensa ema Fenerbahce etie kanu mienu na Aston Villa omo tena fie wo England ehye mienu ema Leo Metropole omo fie o man ye friend France etie kanu baako na Club Brugge etna fie wo Belgium ehye baako a Baba Rahman ene ni team Power Thessaloniki o mentumi ante abusuan samne de droso na mom emre ne yede adwuma ntino yemfa gudie mu nsam ne nsi na Okogyeabour ene Nhyiraba mprapreche ne yemfa kasebo ne ensi abusuan mia media gudie mu nsam ne de bro dia meje so no eya Yesu ano de hye apakan GH the Blazer King sam radio mi jemu e de ama Okogyeabour abakan me da se ba menkwansa tena haya okay na Isaac Atipo ano se ashankanfo ne bi hye ase eje lorry fare increment no eye naton eno sa na ye kro no okon ye kro no omo akronfo ye kro no pa enye me ndra ana me hu se madamfo ba kon posti se wini ba omo asase jejeje tie ntomato ebi mo atomu 1 cedi bi 50% lokopie mo obo asen so a sa na ekoso and then 4 days and then 4 days ana me investigate yakohu winiba fair no a abaye no okay ena me ankasa me sande de ma industrial relations officer ma GPRTU abasi moro ana me ka kire no say ento ankopem ene etese o me ete o monka nti enya me nwanwa se na wo de winaba press release na enti Ghana for mfantu o mutirim ye nto lorry fame mate ni driver ni awo moje na o ma akronfo mo ma police fo nti won no aha na obi ba tompo no si DL news no eye kasebo mu se Alex Ferguson ai tie na abakan okon enra edin kan mo me ensam ema awuraba ni din edi Jamila oh yes mo nsama Jamila mama mo nsama Jamila mama ko fitela bonsam na enra wutwa emumu troma wutwa amumu troma nipa bonfo enra Jamila aye one of our ardent listeners yes in fact ubo DLFM wa no abo Jamila enra de fetel no so wo yade aza wo ye ma ye de wa ma ye ni wa ajo pa enra mo aye di ni ofia ha nyina no eye Jamila enti udru tema community tour me ma Jamila location tema community 2 John Bosco school ho enche ho no mo a wobehunu se ya twero shop bi anim J clothing eye Jamila wow enra wa ya de enra wa ya de enti Jamie on behalf of the production team the entire colleague the staff they nyina ya da sepa enra me da ne nkremofo by force amoni de ya na fono yayin ya da se abaka na sa wunya kakra tia so oh yes me tia so kakra tia Jamila okun mame mo na ba so that's right because adi andra Jamila ye no ebro madwen ne me tia so that's right okun enye se aduane ne keke na o de brain batoko o hwe ha o to me risk in life crowd from tema anu aduane di aba enye small journey and say on penya sem na say onwen ye ho a nkokun on take sa risk no so ma yambo Jamila ba so na ne ayeka chense ndra ni ohwere wo ye ho bia no nyankopon enhye ne ma na nyankopon enhye ne mu because okwenye ni penyina na wo nipa ho time sa enti so be say na daje asase ni sika e dia yesa de ne dia brɛ no okun in fact yammo na baso ne yenda na se for ade no ye man yani so ye pa yeda na se kojo okun Jamila tie o Jamila de be kan se nyankopon twede ampon nyankopon ala
onye okese na ọma ni insurance no entongu su da bia esense de wayama ye no menim se wayama Awurade because odi kakaye se wanyama unua no na wanyama menso se wanya DLFM nyina dwuma yefo ho nyina do na watumi a risk life se de me bra ya pakakaye no Nyankopon hyira obebre na ade bia wo ye no onto super emfangusimo na ndura nso okon yen sister ya mama ya de nyina na adwa silky na sexy journalist ndura money drink bi omode ma yefi ha enra no that we has some position okay enra no omo ye the chief waitress of the house okay okay enra said na adwa ne nsa ne kwankura ne kita efese wote mo na setie ne enye yizo wo de to wani mu na okura yam sisi okura mo ya de pa enra yam ensam kakra yam ensam ma ya de na adwa ne sexy ma ya de just enra na ma fin zongo pa serious ade na adwa mo ya de senya wo no mo de aka mi se de nka ndra de nka nke ne nke yenya anka mi chingoro no a mi chingoro na de se na se sa de no konya wo ya de bia na etua na no mi chingoro adam fi no sponsor no ya ta maso na na ba ma yesa nka me bisa no de bia na bitua na no minim se me wo so ni bibi na ta resa bone ntia enti once again ma yenka se Jamila nyame wo nhyira papa yes na Nyankopon ahoden ene ade a in fact enra nyame nhyira yehu de enkampo na aza ya mama mfantini bi was wa mama ni wa ajo ma aza fridge enti yeda say kasie bono yede asi kofitela de ko Facebook no so yes so anana adwa silky the chief waitress of the house or an powerful sexiest journalist everyone has some good work and hanya some good work woman so eba beto so na na ye fiada ntina ne yen kaidum that's right and then me will soon be amabe soon hapa yes also ni akọ akenkan from you edi a mejeso Grand Stakatia meeting kura wo Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B yada mo nyina se anwumre yi awia yi anopai ba bia wo a wutie no wankasa fa baako ema mo nyina mo anitie yeso anwumwe eye popular request ye de ma Jamila ne mpai bo nyina enu Awurade anim na wonye ne sa pepepe enso ema no